ස්වර්ණ මොනද මේ ආයතනය කරන්නේ? පිරිසිදුකම තමයි හැම දෙයකටම ආරම්භය. ඇයි ස්වර්ණ එහෙම කියන්නේ? මම පිරිසිදු කරලා ලස්සනට තිබ්බාම එයාලා එනකොට හොඳට ඔෆිස් එක තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ට හිතට සතුටුයි. එයාලගේ ඔළුවේ මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් එහෙම තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ඒක ටිකක් මග ඇරිලා යනවා. People say NDB Capital is just another bank. නැහැ, වෙනස්ම මූල්‍යමය සේවාවන් සපයන ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක්. NDB කැපිටල් සමූහ ආයතනය කියන්නේ අපි සමග එකතු වෙලා සිටින සියලුම පාරිභෝගිකයන්ගේ මූල්‍ය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කැපවී සිටින මූල්‍යමය ආයතනයක්. And your role is? ආයතනයේ පළමු හමුවීම තමයි මම. ඉතින් මම හිතනවා එතනින් එහාට සිද්ධ වෙන සියලුම ගණදෙනු සහ තීරණ සඳහා විශ්වාසය ගොඩනැගීමේ වගකීම මටත් තියෙනවා කියලා. You take part in every business transaction. No, but I advise. I make sure that all transactions fall within the regulatory boundaries. That is, all our businesses are compliant with the rules. You make the decisions here? No, but I do contribute to the process. I engage in all sorts of analysis, including industry analysis, company analysis, and also prepare documentation so that the decision makers are fully informed when they make their decision. Sales is just closing deals. இல்லை, அதில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு கன்வர்சேஷனுமே அவங்களுக்காகவே பொருத்தமாக கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதாக பிளான் பண்ணியிருக்கனால இது ரொம்ப கஷ்டமான விடயங்கள் எல்லாத்தையுமே தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு நாங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறனால அவங்களுக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே தைரியம் வருது. ஸோ அவங்க ஒவ்வொரு முறையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்குள்ளேயும் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. මෙහි වැඩ කරන සියලු දෙනාටම මානසික සුවය දෙන්න මමත් දායක වෙනවා. I ensure the continuity of our businesses. I create the first impression. I contribute to the revenue. I grow the business.